Карганер кылдык. Бunda bu Karanın töp maqsаты болып тұрау. Башқұртстаннан келген ештеребізді бірләштіру, бір-біріміз менен яқшы танышып, бір-бірімізді белу, бір-бірімізге ярдәм итү. Davul dala, qarşı toralmaz sevgeye qadirim bil. Dostun menen ular yengil. Davul dala, qarşı toralmaz sevgeye. Шәп сара, бик сәләтле ура быел үтте. Өтә килгән кешеләр уйланса бик шатлар. Бұл сара бик нык охшаны, чөнки ушында бөтен дусларымды, бөтен танышларымды, бөтен башкорт булган кешеләрне, үземнең гарудашларымды, якташларымды күреп, менә шулай матур итеп йырлашып, сәясәт, күңел асып, күңел тынычланды. Сегодня я представила тут около 12 работ техники живописи, штук 20 фотографий своих. Я, конечно, сейчас нахожусь в таком состоянии, как будто бы очутилась дома. Было очень-очень круто. Хотелось бы сказать огромную благодарность организаторам, которые смогли собрать всех нас здесь сегодня и организовать этот маленький чудесный вечер. Купчина что? Бір-бірімізге ярдәм итү. Ярдәм. Бүгінгі осындай сара бик кәрәк, чөнки Лидер.